Sal, awak kalangan lagi pedobatan PTKK. Mari pas tabak lagi, Sal. Oke, kan. Ya Allah, Nisa. Kenapa nih Cak Kiai? Arya, nyeco, masa bereng kampung. Bingko tolong, Niser. Kalah, mentera kiai nganga. Engki Kiai. Lo. Dullo. Ya, dema dullo mi tak ada. Apa Cong? Dema dullo sih. Ada Cong dulu keluar. Lu udah encan Wahyu nyopet ke kening kok biar orang. Iya kabar. Dinarama le tak ketemu mana. Serem ada iya. Apaan sih kayak gini serem nabi? Pola pas jerah mulai masa bi orang. Iya mencerah. Mantel bidang kini. Jaking mempersaring sakit. Pesairnya kurang ngone. Penuh kapi. Oh, Kadi kala pola lakong itu. Untung beda kiai sebelah. Cuk nangun ketemu di malaikat lah. Dikaji make sakit. kok pada dimer ya? Enggak kakek aman lah. Setiap dia telu make kiai kakek. Sadar le, Sal. Engki kiai. Tegal sampean cek banyak gerak. Ya Allah, Latin ben genteng, Apolong menyatu dalam ikatan cinta yang abadi. Siapa bos? Siapa boleh beni ayang Nabilaku? Marah apa bos? Jaga bos. Cak mimpi. Arwah putra Kiai sedangkan kakek ustad tugasan bos. Artinya tentang cinta, Bul, tentang perasaan. Allah sih maha tahu tentang jodoh ya. Kira nih kendek kakek bos. Imata ikan deenan cering Nabila Latin, kok genteng deh iya. Aduh, coba aja ngangkok gelun bos. Waduh, mak tidak tenggen terus sekali bos. Akhirnya tak bisa ya cek kompromi Hul. Cila ngucang kok genteng, kan bere. Pas tak bisa. Kakek bingko kanca. Setiting kok tinggal curhat deh ruang. Pak kro nyakit nate. Iya bos, kaki genteng bos, tau saking di ngambul. Iya iya kan nyaman, tak ada beban kan kok. Ayo. Oke bos. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nih, coran Ustadz Fauzi kasih senang kesampean nih. Enggak tak mungkin raka tuh. Engki curi-curi pandang kesampean. Paling suka ke bentun. Belingnya pada iya kena. Maju, kayak sarung. Apa demam sarung?
Yang kui pas bejeng mai. Engkau benire ngalem. Ben kau tak munafik. Benilik belik bukat. Beku si ada, tapi ibu dibucok. Beni deh iya. Setidaknya hari kaki abejeng. Mak lihatin bersih. Mak lihat jauh dari bareng-bareng si menjerumuskan. Untuk apa bejeng? Mungkin karena tak lillahi ta'ala. Ya palillahi ta'ala kaki abejeng. Kang, setiap banyak orang munafik. Pura-pura baik. Bila beda pengajian neng ada. Mereka cak alim. Agama coba ke bayi parfum. Pewangi. Panggilang bau si bucok. Iya tahu. Tapi parfum ini tak kira awet. Tak sampai seakhir. Tak mangkan jeria. Engkau tak terus ngaji ya. Nih, tipe cowok sampean se kadik napa? Ya pastinya juga ya sesoleh, seganteng. Mun tipen cowok napa entun saya ngapa? Ganteng, si baik, si soki nih. Mun napa entun seganteng saya pengadain. Engki nih mun sebab coba ke bayi nampak. Cak mun ba entun nemu apa? Salam. Sal, mapak Nabila. Enten ke. Kemarin mun ketemu kebele, ke Parlongko. Engki. Dia ajak keliling pesantren, mare tak jenuh. Engki ke. Nih, senyatan sengkok seneng ke Ustadz Fauzi kasah. Tapi coran Ustadz Fauzi seneng ke sampean, nya tak seneng ke kula. Tun, mun kun cuman sebatas seneng tun, tidak lebih. Apa gunana? Ben pole sing Korea tak car pacarna, paling enja tak aruh pas anikah. Insyaallah lebih nyaman ketempeng pacaran. Gunanu dosa. Engki nih. Nyi, sampean yo leti kiai nyi. Engki sal, sekelangkong mai tun. Kini tarik. Siapa bro? Kawa Nyai Nabila, putra Kiai Arafi. Curhat tak biasa rongko. Ya berarti akhirnya lah jatuh cinta yuk. Tahu, tak seperti biasa kok dia. Ya akhirnya jatuh cinta hukum gitu yuk. Masa pantas kah? Ya mata pantas yuk. Ben boleh roa jodoh mau rezeki apa jangan Allah kapi. Jadi akhirnya pesemak ke pengir yuk. Pesemak ke Allah yuk. Mak le kaki oleh jodoh se sampurna, se terbaik ke kaki. Ini Nih, pesera gelak si bareng Faisal kasih. Wahyu tun apa? Corak tipe cowok kasih. Njabaan mak kapi tun saya kesenengi. Ongku nih ganteng salah. Pak lalake dia ganteng tun, mun bini ratin. Engki nih. bah malah ada nih. Ayo bejang geliu. Sungguh tak tahu apa resa. Ya setidaknya roh mayu apa jadi. Aku pun tahu deh begini. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa Ustaz? Kamu tak? Allah. Wahyu tak? Apa jangan celana. Ngadep ke pangeran dia. Perapi, pesopan. Tahu,
Pas tak kalah nyungok orkes ro. Anika kenapa jeung bayi lontong ta? Anika mursal ta? Tak takut maki kering mursal kok sal. Bagus bos. Berapa Sal? Enja ada apa aman? Keboleh berapa apa nangko? Nje ada apa yu? Mihul. Oke bos. Mayu. Maknya ke bos. Sang kebul siapa nabi ring mursal. Tak level bul. Mun kaki mak banyak lah bos. Lebih biasa gitu. Mai kah? Makate yalle kore jeran sapa sing ada kore. Beni king da iya kron. Tako elang. Makita ada yawan engko pada naku tengka. Muna non kanca ben boleh engko tak ngala. Di bagus kor da iya kron. Tako pas karo ami kemi akhir pengkir tabing. Enjak wan, kalau kita ngetelen wahyu ya. Enja kron ko tangat tela kron. Sambil cek kancan ri mak pas tak tahu. Le jadi ya hilang jejak. Pola king kantor polisi kron. Engko mare nyari kantor polisi wan. Saya kata ko engko re wahyu tako epate orang. Tahu menda iya kron. Le, kau turakan tempat mata bener. Menimuh terima kak. Tun, aro siapa tun se bi Nyai Nabila tun? Arwah wahyuan wa petiem antar ke Nyai Nabila. Genteng tuh tun, salah gaul. Ini arwah tang pria idaman. Siapa setanda urut tun makin ku ande. Abling ka daripada narepuk ka kena ne pereng runis. Tina tun tempo ngarpu Ustad Usi ang anaruah. Tak bisa pokok naruh tangan di. Belum tentu kakek kandin bi ruah. Tak bisa pokok naruh tangan di nis. Ibu kon tangan di. Pokok tangan di. Beda apa kak? Terus terang, sengkok seneng ke bende. Apa kak? Saya kecaca. Engkau serius ke bende. Mangga keserius kangko. Patepak agama nah. Patepak sih. Pedah baru naksir kangko. Iya le, sengkok bekalau bademi kaki. Kurang ajar. Ang Nabila aku itu kok tahan ngehul. Sabar bos, sabar. Sabar. Sabar dak remehul. Pujaan hatiku. Pada yul, cemburu kok hul. Ancur kita nabu tang ate hul. Kini bos makin lancar bos. Kau tak nabu. Engkau paham bos posisi kan terus. Cangkolang. Badan apa Ustaz Posi? Anapa empian nampung ring mursal make. Takut sampai merusak nama baik pondok make. Insya Allah tak kira Ustaz Posi. Atas izin Allah, pakun terbuka atena Ustaz Posi. Bukankah tidak baik bisa ngobe sifat orang mursal? Terus Ustaz Posi. Gila. Yu, datang di mana lagi yu? Di luar kan. Oh iya kang. Gua ajar ngajar apa gitu aja enggak. Apa? Engkau tak salah ngiding yu. Enggak kang. Kau kan terus ajar ngaji omku. Masya Allah. Iya yu. Engkau norok seneng yu. Kor kakek au bangku yu. Iya kang, kau terlalu. Ajar ini kang. Iya yu. Pakun ya ciri bingko yu. Dia mesti hul roh. Hul. Si hul. Hul. Iya bos, beda apa bos? Main rokok. Dem bos. Arwah nyari tikus curut dong.
Kostur. Wahyu ro ta, Bos. Iya, hari itu tuh beri pelajaran, tak ketumenan. Bayangkan, ustad nomor situ deh pesantren deh. Sakit natin. Pukul, Bos. Pukul pada iya, Bos. Pas bisa. Saya rebut tang ayang, mata ling-jeling gelu. Pukul, Bos. Hari pukul melolo. Terus pas akan ke apa, Bos? Ya kan apa ada ruang. Coba laku tokol melolo. Marilah, langsung bisa hari. Ayo, Bos. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kelero. Kedingaki dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Kelero. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dire. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek jengkang lancung kang. Dek pandai mari tuli tahu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca. Dari mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, terus Ngaji ke gregen. Pagkalana ka na gini ro. Abes engko rek. Sehari hatam 3 kali. Jadi saing nang ko ya. Diterokan den Nabila. Iya apa? Tak terima ya. Sabar yuk. Impian tak ingin sombong tak. Tapi impian beri contoh sih tak bagus. Lagi mulai bengal Lisan. Negara ustaz nomor situ mulai pesantren dia. Istighfar tak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hei, tiga jurut. Ambil ya. Saya deketin Nabila. Apa? Tak pedul. Aku. Ayang coba haki, Hul. Abuh, leso, Bos. Sampai nara apa kaki mak buru? Pola tako ya ke Wahyu. Hul. Ustaz nomor situ re tak kereta aku bro ketikus turun dua. Terus mak buru, Bos. Kondisi dua kurang pas, Bul. Cek kaki, Bos, kondisi melolo. Mon tako ke bala deh iya. Cek kiki kondisi melolo sesa lagi. Kau tak tahu aku apa apa, Hul. Kalau ustaz kore ka Gusti Allah. Ayo.
Ya Allah, semoga tang cinta keterima. Sarni Nabi. Mak kita redung. Iya kan. Oh iya, engkau boleh saya tanya. Apa yuk? Apakah seorang pendosa atau dari bekal terima kan? Kenapa tidak yu? Allah yang maha pemurah. Pintu taubat cukup luas bagi hambanya. Seongku-ongku atau betul. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Seesena, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar. Semangat untuk Aubayu. Iya kan. Maju saya dulu mah. भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना